أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. فاتح کربلا شاہ سوار کربلا تاجدار کربلا نواسائے سید الانبیاء نور نظر سید الاولیاء جگر گوشائے سیدات النساء خون رسول نسل رسول اولاد رسول پروردہ اغوش رسول سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا دی یاد اندر مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک جتھے جتھے بھی مسلمان نے ذکر اہل بیت دیا محفلیں ہو رہی ہیں. اج دا یہ مقدس پروگرام نور مسجد دا سکھے کی منڈی اے بھی شہداء کربلا دی یاد اندر ہے. آپ حضرات خوش نصیب ہو جنہ دے خطیب میرے عظیم بھائی فخر سادات حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اللہ پاک اس میرے ویر دی عمر اندر علم اندر دین دی خدمت اندر نیکی اندر فیضان اندر کربلالیاں پیران دا صدقہ ٹھیر برکتاں عطا فرمائے. اے جے خطیب جتھے روز تسی سن دے ہو اور رونقاں لاتیاں منڈی سکھے کی دی اندر اے انہاں دی محبت اور پیار ہے کہ میں بھی وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے سب دے گار بار عمر رزق نیکی اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. گفتگو وال توجہ رکھیو. ہر مسلمان تے 5 ٹائم نماز فرض ہے. تقریر شروع ہو گئی ہے توجہ فرمائیو. 5 ٹائم ہر مسلمان تے نماز فرض ہے مگر اے دے اندر گنجائش ہے اگر سفر دے اندر ہے تے دگانہ پڑھ لے اگر کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بے کے پڑھ لے اشارے نال پڑھ لے پانی نہیں ملدا تیمم کر لے. اے فرض عبادت اندر اللہ پاک نے اے گنجائشاں دتیاں. رمضان شریف کے روزے سال 1 مہینہ نے اے بھی فرض نے مگر گنجائش وے اگر تو مسافر ہے نہ رکھ قضا دے لیں. اگر بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھ پھر رکھ لیں قضا دے لیں.
اگر تیری جان نو خطرہ ہے تے نہ رکھ، فدیہ دے دے۔ یہ بھی فرض عبادت اندر گنجائش ہے۔ مسلمان کے سال ایک وری حج فرض ہے۔ اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ زندگی ایک وری بھی کر لیا کہ فرض ادا ہو جائے گا، مگر حج فرض او دیتے ہوئے جدے کول پیسے نہیں، جدے کول پیسے نہیں او دیتے فرض نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ او دیتے فرض ہے، جدے کول پیسے نے، جدے کول نہیں او تے فرض نہیں۔ قربانی بھی پیسے والے تے فرض ہے، ہر ایک تے نہیں۔ باقی نفلی عبادت ہے، اللہ توفیق دے وے کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو۔ نہ پڑھو تے تسی مجرم نہیں۔ میرے بھائیو بزرگو یاد رکھیا جے، اہل بیت دی محبت تے حضور دے صحابہ دی محبت تے ازواج رسول دی محبت ہر مسلمان تے 24 گھنٹے فرض ہے تے ساہ ساہ نال فرض ہے۔ حضور دی اہل بیت دی محبت قربا جنہیں بھی ہیں انہاں دی محبت فرض ہے، ادھچ آپشن کوئی نہیں، ادھچ گنجائش کوئی نہیں۔ اے ساری عمر فرض ہے، سا نال فرض ہے۔ جنہ چر اے فرض پورا نہ کیتا کسے دی کوئی عبادت قبول نہیں ہونی، کوئی عبادت قبول نہیں ہونی۔ جویں نماز واسطے وضو ضروری ہے، ایمان بچان واسطے قربا دی محبت ضروری ہے۔ وضو نہ ہوئے نماز نہیں ہوندی، قربا دا غلام نہ بنے گا تے تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہونا۔ مکہ المکرمہ وہ کرمہ والی تے وہ رحمت والی جگہ ہے، جتھے ایک نیکی کریے نا، مکہ شریف 1,00,000 نیکی دا ثواب ہے۔ مدینہ پاک وہ جگہ مبارک ہے، وہ شہر ہے جتھے ایک نیکی کریے تے کم از کم 2.5 نیکی دا ثواب ہے۔ ایک او بد نصیب جیڑا حضور دے قربا دی محبت نہیں رکھدا، الا المودت فی القربا، حضور دے جننے بھی قربا نے انہاں دی عقیدت نہیں رکھدا، محبت نہیں رکھدا، انہاں نال بغض رکھدا ہے، انہاں دا بیدب ہے، انہاں دا گستاخ ہے، وہ ساری عمر حتیم کعبہ یا انج کہہ لو مقام ابراہیم دے کول کھلو کے ساری عمر مکہ شریف عبادت کردہ رہے، رحمت للعالمین دے در تے بہ کے روز عبادت کرے تے قرآن پڑھے تے نفر رکھے۔ اللہ دی قسم اس بندے دا کوئی عمل قبول نہیں ہونا جنہ الا المودت فی القربا تے عمل نہیں کرنا۔ دیکھو ایتی حضور دے قربان ہے، ہر بندے دے والدین بھی قریبی ہوندے نے، بیوی جنہ قریبی رشتہ ہے نہ ہے ہی کوئی نہ، بیٹا بھی قریبی رشتہ ہے، بیٹی بھی قریبی رشتہ ہے، جتھے دتی ہوئے وہ بھی قریبی ہوندے نے، جتھوں لئی ہوئے وہ بھی قریبی ہوندے نے، تے مولا علی نے حسنین پاک بھی حسنین پاک نے اہل سنت و جماعت ہوئے جیڑا حضور دے ہر قربا دا احترام کرتا ہے، ہر قربا دا، جنہ چر اے فرض دا درجہ رکھ دی ہے۔
الا المودۃ فی القربى تقیدی حکم ہے. یہ دیکھو نا، دیکھو میری بات سن جی توجہ ہے، سبحان اللہ کہو. دیکھو جیویں سرکار سب تو آلہ نے نا، ایویں حضور دی نسبت بھی سب تو آلہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. خلاصہ بیلیو اے وے پوری دنیا دے انسان ایک پاسے ہون. ایک لفظ تے توجہ کرو، پوری دنیا دے انسان ایک پاسے ہون، ساری خدائی دے فرشتے ایک پاسے ہون، ایک پاسے ایک رسول ہوئے. رسول ہوندہ جڑا ساریا انسانہ تو تے ساریا فرشتیاں تو، اے لفظ سنو، ہر لحاظ نال سب تو آلہ ہوئے. ایک رسول ساری خدائی تو آلہ، مدینے والا سارے رسولہ تو آلہ. ورفع بعضهم درجات. اسی طرح ہی جیویں حضور سب تو آلہ نے، حضور دی نسبت سب تو آلہ. نسبت دا کوئی انکار نہیں کر سکتا. الا المودۃ فی القربى دا انکار کرنے والے تے ایمان رہنا ہی نہیں. یہ تے حضور دی نسبت ہے نا. ہوش نہ سنیا جے، ایک ہود دا ذکر ہے قرآن اندر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعات پڑھو نا، ہود دا ذکر ہے. کیا اسی ہود دا انکار کر سکتے ہیں؟ بولیا کرو. ہود دا انکار کریے، نسے قطعی دا انکار ہے، ککھ نہیں رہنا. صحابہ کاف دے کتے دا انکار کریے، ککھ نہیں رہنا، کیونکہ نسے قطعی ہے. کتے نو بھی مننا پینا ہے، وہ دا ذکر قرآن چے. وہ دی نسبت ہے صحابہ کاف نال، ہود دی نسبت ہے سلیمان علیہ السلام دے نال. موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے سوٹے دا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال. تابوت سکینہ انکار کرانگے ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ذکر قرآن چھے. وہ دیکھ کی ہے موسیٰ علیہ السلام دے جوڑے، موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے، وہ دا انکار کریے ساڑھا تیلہ نہیں رہنا. اوے اس دنبے دا انکار کریے، لے لے دا نہیں مندے، وہ ککھ نہیں رہنا. مناء عرفات مزدلفہ دا انکار کریے، ساڑھا ایمان ضائع ہو جانا ہے. صفات مروہ دی عظمت دا انکار کریے، ساڑھا ایمان ضائع ہو جانا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس پتھر دی عظمت دا انکار کریے کہ ساڑھے ایمان نہیں رہنا. سکھے کی والیو، میں پتھران تے پہاڑان دی گلتا نہیں کردہ پیا، میں تے حضور دے قربا دی گل پیا کر رہا ہوں. میں پتھران پہاڑان تے نہیں گلتا. دیکھو ایک بندہ اللہ دی توحید تے ایمان رکھتا ہے. توجہ میرے حل کرو. حضور دی ختم نبوت تے ایمان رکھتا ہے. میرے ورگا سست غافل نہیں، با جماعت نماز پڑھتا ہے، تہجد شراق کے وابین بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، سخی بڑا ہے، با وضو رہندا ہے، دروشی پڑھتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، فرضی بھی روزے رکھتا ہے. ہوش نہ بیٹھو. ایڈا نیک بندہ اس پتھر دی عظمت دا انکار کر دے وے جتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے، اس پہاڑی دی عظمت دا انکار کر دے وے جتے آدم علیہ السلام دی نسبت ہے یا سیدہ حجرہ دی نسبت ہے. سیانے بندے بول کے دسو وہ مسلمان رہے گا؟ سر نہ لاؤ، منہ بولو، رہے گا؟
انہیں اللہ دا انکار تے نہیں کیتا، انہیں رسول دا انکار تے نہیں کیتا، انہیں قرآن دا انکار تے نہیں کیتا، نماز روزے حج دا، انہیں اس پتھر دی عظمت دا انکار کیتا ہے جتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے، انہیں اس پہاڑی دی عظمت دا انکار کیتا ہے جتے حضرت حاجرہ دے قدم لگے نے، یا آدم علیہ السلام دی نسبت ہے میرے علیہ کو کہ جدے بطن چ رسول ہے، جدی گود چ رسول ہے، جدے سینے تے رسول ہے، جدے موڈیاں تے رسول ہے، جیڑا آدھی عزت نہیں مندہ دے چیمان کی وجہ سے، پھر جیڑے خونے رسول نے، مولوی کھرک ویخ لئی پہلے تقریر سن لا، جیڑے خونے رسول نے، نسل رسول نے، اولاد رسول نے، یاد رکھے آجے کسے دی نسبت دا بھی انکار کیتا، حاجی ہوئے نمازی ہوئے او دا ایمان قبول نہیں۔ سنو میں کی کہنے لگا، قیامت والے دن، قیامت والے دن انہیں حضور دی امت نہیں اٹھنا جنہیں حضور دی نسبت احترام نہ کیتا، جیڑا مولا علی دا غلام نہ ہویا کیونکہ مذہوب ہے وے اسی تے ہر قربان منن والے جیڑا سیدہ سلام اللہ علیہ دا غلام نہیں، جیڑا حسنین کریمین دا غلام نہیں، انہاں نال بےادب کردا بغض رکھدا، قیامت والے دن انہیں حضور دی امت نہیں اٹھنا، امت انہیں اٹھنا ہے جیڑا آل نبی اولاد علی دا غلام ہوئے گا۔ یہ یاد رکھے علی ہنے تک میں پوائنٹ عرض کیتا ہے، میں نو یقین ہے چاند ایک بندے نو پتہ لگا دوجہ نو نہیں پتہ لگا، میں لفظ انکار استعمال کرنا پیا، انکار، جیڑا مقام ابراہیم یا انکار کرے، جیڑا صفا مروہ دا انکار کرے، جیڑا تبوت سکینہ دا انکار کرے، جیڑا صالح علیہ السلام دی اٹھنی دا انکار کرے، جیڑا صحابہ کہف دے کتے دا انکار کرے، انکار کرے نا تے تیلا نہیں رہنا تے جنہ قتل کیتا ہے۔ یقین کرو لوگو، کوئی جذباتی گل نہیں، صرف تقریران دا جواب قبر اشش دینا ہے۔ یزید کے یزیدانو اگر بندہ کافر بھی کہے نا کہ کفر دی توہین ہے، کفر دی توہین ہے۔ لاہور ایک بندے نعرہ ماریا یزید کتا، میں نے بڑا لطف آیا، پر میں کہتا یار شاید کسے کتے نے بھی دکھ ہوئے، وہ بھی بول سکے تھے کبھی میں نے کتا ہی آکھو یزید نہ کیا جائے، انکار کریے تیلا نہیں رہندا کہ جنہ ظلم دی انتہا کر چھڑی، ایسی ظلم دی انتہا کی تھی، تاریخ مثال دین تو قاصر ہے، 5 ٹائم جنہ تے درود نہ پڑھئے نماز نہیں ہوں گی، انہاں نمازیاں نے خون رسول نو پیاسیا شہید کیتا، ظلم دی انتہا کر دیتی، روایتاں پڑھیاں نہیں جاندیاں، کتاب چند منٹ پڑھئے، بس یہی دعا کرانگا، یا اللہ کو یزید دی حمایت کرنے والا ہے تو قیامت دن یزید دے نہ رکھیں، جیڑا تیرے حسین دے نعرے مرن والا ہے انہوں حسین دیاں غلامہ چرکے، جیڑا توجہ نہ سننا پہ سبحان اللہ کھے سنیے، شہادت امام علی مقام
شہادت امام حسین کوئی حادثہ نہیں کہ امام علی مقام جا رہے سن کہ انہاں گھیر کے شہید کر چھڑیا. یہ صرف ان ہی نہیں، امام علی مقام نو شہادت دین واسطے، قربانی دین واسطے اللہ نے پسند کیتا سی. اللہ نے پسند کیتا ہے. ایک روایت نہیں، ایک حدیث نہیں ہے، بے شمار حدیثاں موجود ہے. میں صرف ایک بیان کر لگا، تسی غور نہ سن لیا جائے. شہادت دی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گود اندر ہے. امام حسین علیہ السلام موجود سن تے عرشاں والیاں نوں بھی پتہ سی انہیں شہید ہونا ہے تے فرشاں والیاں نوں بھی پتہ سی انہیں شہید ہونا ہے. یہ خبر کلی کنے بولو، اچھی نہیں بولیا جاندہ. اے جبریل علیہ السلام نو کنے بھیجیا؟ مولوی صاحب بولو، کنوں بھیجیا؟ جبریل علیہ السلام نو. کنے بھیجیا؟ خبر لے کے آن والا کون ہے؟ ادو تے پورا سال عمر دی نہیں سی حضرت امام علی مقام دی. فرمایا اے جڑا تیرا پیارا حسین علیہ السلام ایک کربلا شہید ہوئے گا، اے اتھوں دی مٹی ہے. وہ دی وجہ سب کچھ تو نہیں ایک تقریر بیان کیتا جا سکتا. ایک چیز بیان کیتی اور میں دوسری شروع کیتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت تاجدار نے. حضور تو بعد نبی نہیں ہونا. جیڑا بھی اعلان کرے گا کافر ہے. جی میں مرزا بھی کافر ہے، مرزائی بھی کافر نے، انہوں نے کفر شک کرنے والے بھی کافر نے. مگر حالات تے بگڑ دے رنجن، دینوں تے ضرورت پہنی ہے. اللہ دے علم اندر سی یہ چیز کہ ایک وقت ایسا ہونے جدو دین دی حداں توڑیاں جان گیا، دین دا شرازہ بکھیرا جائے گا. فاسق، فاجر، زانی، شرابی، عیاش تے بدماش جدو دین دی حداں توڑے گا، دین دا شرازہ بکھیرے گا تے دین نو تے زندہ رہنے، دین دا پرچم تے بلند رہنے تے نبوت دا دروازہ تے بندے. اللہ پاک نے اس ویلے واسطے نبی دے نواسے نو پسند کر لیا. اس وقت واسطے حسین پاک نو پسند کیتا. حسین پاک کو تھے مجبور ہو کے نہیں بیٹھے. حسین پاک کو تھے جی میں بیان کیتا جاندہ ہے غلط ہے. حسین پاک میدان کربلا دے اندر مجبور ہو کے نہیں سن بیٹھے، رب دی رضا مان کے بیٹھے ہوئے. دیکھو میری بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انج کربلا چ میرا حسین شہید ہوئے گا. سرکار نے کدو دعا کیتی ہے کہ یا اللہ ایڈا اوکھا ویڑا میرے پتروں تو بچائیں، اے شہید نہ ہوئے، پردیس بھی ہوئے، بھوک پیاس بھی ہوئے. حضور نے دعا تو نہیں کیتی. مولا علی بھی کوئی نہیں دعا کیتی کہ یا اللہ میرے حسین نو بچا لئی. ماں پتر دا بڑا نازک یا رشتہ ہے تے ماں ہوئے سیدہ سلام اللہ علیہ تے پتر ہوئے مولا حسین. آپ نے دعا نہیں کیتی، جیڑی سرکار دعا کیتی اوہی مولا علی کیتی، اوہی زہرا پاک کیتی، اوہی دعا حسین نے کربلاج کیتی. تینوں من کے آ گیا آج صبر بھی دے دیں گے، اجر بھی دے دیں. گویاں نو نہیں پتہ لگنا حسین کون ہے، قوالا نو بھی پتہ حسین کون ہے، گلوکارہ نو بھی پتہ حسین کون ہے. مولا حسین نو سمجھن واسطے
پہلے قرآن پڑھو پھر حدیث مصطفیٰ پڑھو. یہ مجبور نہیں سن، یہ رضا من کے بیٹھے سن، رضا من کے. یہ رب دی رضا رب نے چنیا سی. موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا، رب نے 12 چشمے دیتے. خلاصہ بیان کرنا پیا، شاہ صاحب دے حکم دی تمیل ہے، ٹائم نہیں، اس وقت وضاحت نہیں کردا پیا. موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا، رب نے 12 چشمے دیتے. ایوب علیہ السلام نے پانی منگیا، اڈی ماری چشمہ جاری ہو گیا. حضرت مریم علیہ السلام نے سوال کیتا، رب نے کھان نو بھی دیتا تے پین نو بھی دیتا. تے جنہ تے درود نہ پڑھی اللہ تو نماز قبول نہیں کردا، جنہ دی محبت فرض ہے. یہ یزیدیاں پانی بند کر دیتا، تو علا کل شین قدیر ہے، تو دے چھڑ دو. فرمایا چپ کر جا، تینوں نہیں پتا حسین کس درجے دا بندہ ہے، اور صبر دے اس درجے تے کھلوتا ہے جدی اگے درجہ ہی کوئی نہیں. انہاں منگیا میں دے چھڑیا، حسین میرے کو منگیا کدو ہوئے. اچھا نہ بولے آجے ثواب ہو جائے گا، اچھی نہ بولے آجے. سیاسی جلسیاں چے ناچن اچھ لیا کرو. غور لا رضا بن کے بیٹھے نے، رضا انجسی. دیکھو نا قرآن دا مطالعہ کریے، حدیث دا تے سوال بھی ہوندے نے ذہن اندر تے قرآن حدیث تو جواب بھی مل جاندہ ہے. پر پڑھیے تے تاں ہے نا. اسماعیل علیہ السلام نے اڈیاں رگڑیاں نازک نازک ریشم نالوں زیادہ نازک ایڑیاں پتھر تے رگڑیاں گئیاں. آب زمزم شریف قیامت تک جاری رہنا ہے. ہون تے انہیں بند کر دیتا، سو خوب ہی ویکھے تھلے جا مگے کھلے رہے. پھر سوال پیدا ہوندہ ہے، ذرا پہلے قرآن پڑھ کے نبی دے بچیاں دی شان تا پڑھو، پھر کدی نہیں کہو کہ میرا غریب حسین جدہ نہ لے کے 10 دن لکھے پتے ہو جاندے ہو، وہ جے بھی غریب ہے. جدہ نہ لے لے ہو تو لکھاں پتے ہو جاندے ہو، وہ جے بھی غریب ہے. جتھے نہیں سراں پکاندے ہو تو قرآن بھی پڑھے ہو. حسین قرآن کو جدا نہیں ہوئے، قرآن حسین کو جدا نہیں ہویا. میرے آقا نے فرمایا سی ایک دوجے کو جدا نہیں ہون گے. ساری دنیا ویکھیا تڑ کربلا چے نیزہ کھولی دی ہاتھ چے، حسین دی ذات جتھوں دی لنگ دی ہے پہ قرآن پڑھ دیا. نازک نازک ریشم نال چوکیاں ایڑیاں پانی جاڑی ہو گیا. سوال کر جنہ تے درود نہ پڑھیے نماز نہیں ہوندی، جنہ دی محبت اللہ پاک نے فرض کیتی ہے. ایتھے تے پتھر سی تے اتھے تے ریت تے مٹی سی، اتھے پانی کیوں نہیں ملیا؟ انہاں کتاباں نو اگ لا دیو جنہ توہین اہل بیت ہے، وہ بیان کرو یہ شان اہل بیت ہے. اتھے کیوں نہیں ملیا؟ قرآن پڑھیا جواب مل رہا ہے کہ جدو عیسیٰ علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیاں، ماں صفا تو دوڑی تے مروہ گئی، مروہ تو دوڑی تے صفا گئی. کدی پتر چک کے روندی ہے، کتے پہاڑاں تے چک کے ویندی ہے، کتے پانی مل جائے پھر پتر چھڑ کے دوڑ دیئے. کدی صفا کدی مروہ 7 چکر لائے نے. ایتھے پرا ذبح ہو گئے نے، بی بی پاک دے پرا شہید ہو گئے نے، پتیجے شہید ہو گئے نے، پانجے شہید ہو گئے نے، آپ دے بچے شہید ہو گئے نے. زہرا پاک دی تھی نے تے ایک قدم دی خیمے چو باہر نہیں کڑیا، ایک قدم دی. ایک گلوکارہ نو چھڑو جڑے کوڑے بنائی ہوندے.
ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ हैदरे करार दी जुर्रत नूं दाग नहीं लगन दिता और बीवी पाक ने ज़हरा पाक दी चादर नूं दाग नहीं लगन दिता। आज चीज़ बयान नहीं की जा सकती। करबला के हवाले ने एक बात कर देना, मेरे इमाम अली मकाम मैदान करबला आज खड़े ने, एक जिन्न आया जिहदा नाम है जाफर, आके सलाम अर्ज करता है, आपने बारे में तू कौन है? आंदा मैं जिन्ना ए बस्ती नाल जड़ी है जिन्ना दी है, ये मौला अली ने कलमा पढ़ाया है, असी तुहाडे मुरीद हाँ, तुहाडे अकीदतमंद हाँ, तुहाडे नाने दे कलमा पढ़ने वाले हाँ। फरमाया इधर की आया है? अर्ज करता है हजूर पता लगा इन्हें घेरा पाया है ते पानी भी बंद किया है, इन्हां दी नीयत ठीक नहीं, इन्हां तुहानूं शहीद कर देना है, इन्हां तुहाडे टुकड़े कर देने। फरमाया तू दस किधर आया है? हजूर मैं तुहाडे कोल इजाजत लैन आया वां, इजाजत दे दिओ, चंद मिनट लगणगे, इन्हां चों कोई बच के नहीं जाएगा, इन्हां दे टुकड़े होणगे, इन्हां नूं पहचानण वाला कोई ना होवेगा, इन्हें टुकड़े करांगे। इमाम अली मकाम नूं जलाल आया, मैं चुप कर जा, मैं नाने दे दीन दे झंडे लाण आया हाँ, पुट्टल नहीं आया। मैं अपने नाने दे दीन की खिदमत करना आया। एक फासिक फाजिर दानी शराबी दीन का नुकसान करता पिया, मैं दीन की अजमत वास्ते आया, दीन नूं बचाउण वास्ते आया, झंडे लाण आया। मेरे नाने की शरीयत इजाजत नहीं देंदी, चला जा, पैरों ते डिग पिया। अस करदे हजूर गलती हो गई, तुहाडी मुहब्बत अंदर क्या है? अगला जुमला सुनो तो सारी जिंदगी याद रखो। फरमाया चला जा, मैं नबी पाक दे मोढियां दे खिडण वाला, मैं खूने रसूल नस्ले रसूल, मैं वो मुहब्बत कबूल नहीं करदा जिहड़ी शरीयत मुस्तफा दे खिलाफ होवे। असी मुहब्बत वो कबूल करनी है जिहड़े नाने दी शरीयत के मुताबिक होवे। पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? चला जाए तो कदमा ते डिग पिया, सैयदादिया तेरी अजमत सलाम, या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी को सलाम। कोई बंदा चुप न करे, इत्थे हथ रख के सलाम पढ़ो इमाम पाक दी बारगाह उच्चा उच्चा। बुढ़े बीमार बंदा इसका जवान उच्ची सारी सलाम कहना जे, या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी को सलाम उच्चा कहो, या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी को, या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी को सलाम। जोर ला बोलो, या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी को। हाथ चुके बोलो, केड़ा पढ़दा पिया? या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी, या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी को सलाम। खूने हैदर मुहम्मद की निशानी को सलाम, तेरी सूरत को सलाम, तेरी सूरत को उच्चा बोलो। हाथ चुक के बोलो, कई बदनसीब मुंह खोल दी नहीं पे, जोर ना बोलो। सलाम या हुसैन, सलाम या सलाम मौलवी, इधर बोलो, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन इब्न अली। माशाअल्लाह जिन्हें अकीदत ना जिक्र किया अल्लाह जज़ा देवे, कई तो बदनसीब बैठे। या हुसैन इब्न अली तेरी जवानी को सलाम,
پڑھو یا حسین ابن علی تیری جوانی کو سلام، خون حیدر محمد کی نشانی کو، خون حیدر محمد کی نشانی کو سلام، تیری صورت کو سلام، تیری صورت کو سلام، تیری سیرت کو سلام، تیرے چہرے کو، تیری پاک پشانی کو سلام۔ میں دین واسطے آیا، اقتدار واسطے نہیں آیا، پیسے واسطے نہیں آیا، کرسی واسطے نہیں آیا، درہم دینار واسطے نہیں آیا، شریعت دی حداں کراس کرن نہیں آیا۔ اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اس دین استو حسین دین پناہ۔ چلا جا پیروں تے ڈگ پیا، حضور معافی چاہنا، ہاتھ جوڑ کے ذکر جا سیدہ دیا، تھوڑی جی خدمت کرنا چاہنا، تسی تے محتاج نہیں، پر میرا بھی غلامہ چنا آ جائے گا، مینوں بھی تسکین مل جائے گی، مینوں بھی سکون مل جائے گا، مینوں بھی راحت مل جائے گی۔ فرمایا کی کرنا چاہنا ہے؟ حضور میں جنہاں نوں حکم دینا، اے ٹوئے کڑ دینے، چند منٹ لگن گے ٹوئے کڑن گے۔ میں نہر فرات تے جانا، نہر فرات تے جا کے مودا نکا توڑ کے موڈے دی ڈھال آ کے پانی دا رخ ادھر کر دینا وا، اے ٹوئے پانی نال بھرے جان گے، پانی والی پریشانی ختم ہو جائے گی، اے پرابلم ختم ہو جائے گی۔ امام نو جلال آیا، فرمایا چپ کر جا، کی پیا سمجھنا ہے جنہ والی کی دیا، پھر بھول گیا تیرے سامنے کون کھلوتا ہے؟ حضور میں غلام۔ فرمایا پھر سن، تو موڈے دی ڈال آئے کہ نہر فرات دا پانی آندا ہے، میں اشارہ کدے اوزے کوثر دا بھی آ سکدا۔ پڑھو رل کے پڑھو، طاقت ہوندیاں زور، زور زور نہ پڑھو، طاقت ہوندیاں بیٹھے من رضائی، پھر پڑھو طاقت ہوندیاں بیٹھے من رضائی، تے پانی بعد پیاسے چلے، اے دین دنیا دے سائیں۔ اللہ تعالیٰ سب دے بچے دی خیر کرے، سب دیاں پہنا تے تیاں دی خیر کرے۔ کربلا لیا پیران دا صدقہ لفظ ہی کوئی نہیں بیان کرنا واسطے، ایک پرا مر جائے نا تو ساری عمر بندہ لک سدھا نہیں کر سکتا۔ جوان پتر تر جائے میں بندے ذہنی توازن کھوئے بیٹھے بیٹھے تیاں تے پہنا ایک ایسا رشتہ اللہ کسے دی تی پہننے روے۔ کربلا لیا پیران دا صدقہ ہے دیاں سو چنگے پلے بندے دا کلیجہ پھٹ جاندہ، وہ اندھے کچھ بھی ہو جائے میری تی دے تو کھدور ہو جانے، میری بیٹی دکھی نہ ہوئے، بہت کچھ پراتے باپ کر لینے نے تے جتھے پتران دیاں لاشاں پہیاں ہون، پراوان دیاں لاشاں پہیاں ہون، رفقا دیاں لاشاں پہیاں ہون۔ تسی پنجاب چرین والے میں بھی جاننا، تسی بھی جان لے ہو، کسے دی پہن یا تی وال بیٹا ہوئے نا تے اسی کہنے ہیں مبارک ہیو پہن وس پہیا، تی وس پہیا کہ جدی وس دی اجڑ جائے۔ کلے امام علی مقام کھڑے نے، کلے اینی نکاح مار دینے کو کتے ڈگ گئے، کو کتنے ڈگ گئے۔ اور سنو انہیں صرف تیر تلوارہ نہیں ماریاں، انہیں صرف بچیاں تے چھریاں تے تیر نہیں مارے، شہید کر کے لاشاں دی حرمتی کیتی ہے، اتے کوڑے دوڑائے رہے، بازو ٹوٹ گئے شہیدان دے، پسلیاں ٹوٹ گئیاں،
کسی دی لت دی ہڈیاں ٹوٹ گئیاں، کسی دا دماغ پس گیا، یہ تے اللہ نو غیرت آئی کہ اللہ نے ہوا تے مٹی نو حکم دیتا کہ نہ تے پردہ پا دے۔ کربلا چی ہوئے ہے، 2-3 روایتاں کچھ چیزاں چھوڑ کے میں ادھر ہی آ جانا، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، کوئی چیز بھی ترتیب نال اسے واسطے بیان نہیں کیتی۔ میرے امام علی مقام میدان کربلا امام زین العابدین علیہ السلام دین 2-3 روایتاں سن لو۔ امام زین العابدین فرماندے نے جدوں میرے ویر علی اصغر نو تیر لگا، 3 منہ والا تیر جنہیں گلا پھٹ گیا، گلے دی بوٹی پار کر دیتی، اوہ باپ دی چوڑی ہوئے، نکا جیا پتر تڑپدا ہوئے، خون دے پھوارے نکل دے ہون۔ میرے امام نے پتر نو سینے نہ لایا ہے، میرے امام دا دل ہل گیا، کی پوچھ دے ہو سکھے کی والے ہو؟ میں تے بیان کرنا ہوں نہ، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، تے کم گیا جگ سارا، جدی اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون پھوارا، پر صدقے صبر تیرے دے آقا سید شاہ اسوارا، جان دیتی پر آن نہیں دیتی، ہے درد دلدارا۔ میرے امام علی مقام نے خون دا چلو سمانہ وال چھٹیا، میرے اللہ کدی ہور بھی ہوندے تے تیرے نام تو قربان کر دینا۔ امام زین العابدین فرماندے ہیں چھوٹی جی لاج دو خیمیاں چاہی، کدی پین چک کے رون دیئے پئی، کدی پھپو چک کے رون دیئے پئی، کتے سیدہ سکینہ دا حال ویکھیا نہیں جاندہ۔ میرے امام دلاسہ دے کے باہر آ گئے نے، آپ نے فرمایا او زین العابدین جی بیٹا، فرمایا پتر اٹھ شیر بن، حضور بخار بھی بھوک بھی پیاس بھی، فرمایا میں جان والا وا، ہن تیری واری ہے، تو پیچھے رہنا ہے، تو ایک خیال رکھنے نے میں ضروری گلاں کرنا چاہنا۔ عرض کر دے آقا ہن میں جاواں گا، میں جامعہ شہادت نوش کراں گا۔ فرمایا نہیں بیٹا تو نہیں جانا۔ عرض کر دے نے حضور کیوں؟ فرمایا تو مدینے توڑ جانا ہے، اے مستورات دے نال رہنا ہے، اپنی بہن نو تسلی دینی ہے، پھپھو نو تسلی دینی ہے، اپنی ماں نو دلاسے دینے نے۔ عرض کی تھی بابا جنہ چھوٹے اصغر تے بھی ترس نہیں کھادا، سونے سب تو زیادہ قاسم تے اکبر تے ترس نہیں کھادا، تو آڈی شہادت تو بعد وہ مینو کدوں چھوڑن گے؟ آپ نے فرمایا بیٹا مجبور ہو کے نہیں بیٹھا، رب دی رضا من کے بیٹھا وہاں، تو زندہ رہنا ہے، تو مدینے جانا ہے، حسنی بھی رہنے نے، حسینی بھی رہنے نے، انہاں ذلیلاں دے نشان مک جان گے۔ امام علی مقام دا پتر سمجھ گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے پیارے بیٹا اے میں جو کچھ کیتا ہے دین واسطے کیتا ہے، قرآن واسطے کیتا ہے، توحید واسطے کیتا ہے، اے بے ایمان آ گیا۔ میرے نانے مصطفیٰ نے میری تربیت یہ کیتی ہے، میرے باپ مولا مرتضی تربیت یہ کیتی ہے، میں زہرا پاک کو تربیت لے کے آیا، میں نے یقین ہو گیا وہ میرا ویلا بھی آ گیا ہے۔ بیٹا ویکھی دین دا دامن نہ چھوڑی، دین نو زندہ رکھی، کوئی دین دی حد کراس نہ کرے، نماز قضا نہ ہوئے۔ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جا، عام بندہ مرے آدھا اتھے دینے ہی اتھے لینے ہی آ چیز اتھے ہی، دین استو حسین۔ فرمایا بیٹا دین مصطفیٰ دا خیال رکھی، کوئی بڑے تو بڑا نقصان ہو جائے مگر دین دا نقصان نہ ہونے بھی۔ جی بابا۔ فرمایا میرا بیٹا
बदले वाले पासे ना जाई, ये क़यामत दा दिन इंसाफ होना है, तू बदले वाले पासे नहीं पैना। इन्हां विचों कोई जिंदगी च कोई बंदा तेरे कोल आ गया, ओनू ठंडा पानी भी पिला दें ते रोटी भी खुआ दें, इस पासे नहीं पैना। मेरे इमाम अली मकाम ने अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं चंद जरूरी गल्लां कीतियां। फरमाते ने मेरा बेटा मेरा दिल करदा है आखिरी बार यही खुतबा मैं खेमे च जाके देवां। कैसे हक अदा कर रहा इमाम अली मकाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अगे अगे मेरे आका हुसैन ने, पिछे मैं वहां। जो इमाम अली मकाम खेमे के अंदर गए, बच्चे रोन लग पे, निके निके बच्चे। हुसैन आ गए ने, आका हुसैन आ गए ने। मैं मगर मगर जा रहा वहाँ, तीसरा या चौथा खेमा आया। एक बीबी जड़ी जमीन पे बह के रोंदी सी पई, ओदी अखां बंद सन ते रो रही सी। मेरे इमाम अली मकाम कोल खड़े हो गए। मेरे इमाम अली मकाम वेख रहे ने, वो रो रही है, हिचकी बजी हुई है, वजूद फड़कदा पिया, होठ फड़क देने पे। इमाम अली मकाम के प्यारे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अगे होके कदम फड़ ले। क्यों? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां शहरबानो रोंदी सी भाई। जो मावां रोवन पुत्रां नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है। फिर करबला का माहौल होवे, कदम फड़ ले, मां ने गले न लाया। अल करते ने अम्मी जी अखां खोलो, देखो तुहाडे सामने कौन खलोता होया है, खेमे च कौन आया है। आपने अखां खोलिया ते यकदम खड़ियां हो गईयां, हाथ जोड़ के रज कर दिया ने आका तू सैयदज़ादा है, तू ज़हरा दे जिगर दा टुकड़ा है, तू खूने रसूल है, जिन्ने वार भी घर आया है। मैं उठ के इस्तकबाल कर दी रही हाँ, उठ के मिल दी रही हाँ। अज मेरी अखां बंद सन, मैनू बेअदबी माफ कर दिया जे। सैयदो मैं माजरत चाहनी हाँ। आपने फरमाया कादी माजरत करनी है पई, मैं हुसैन तेरे ते खुश हाँ। जो इमाम अली मकाम ने फरमाया ना मैं तेरे ते खुश हाँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरी मां ने कदम फड़ ले, अज कर दिया ने आका अज खिदमत का सिला मिल गया है। मैं मैनू याद है हजूर की हदीस, जिते हुसैन खुश हो गया उहदे ते हजूर खुश हो गए, जिदे ते हजूर खुश हो गए उते खुदा खुश हो गया। आका बड़ा करम फरमाया जे, बड़ी मेहरबानी फरमाई जे। आपने फरमाया मैं तेरे नाल आखिरी एक गल करना आया। जो आखिरी वक्त छुड़िया हथ बन के खलो गई, आका हुक्म होवे। फरमाया नहीं मैं दोबारा नहीं आना, वो वेला करीब आ गया है, मैं भी जामे शहादत नोश करना है। मैं आखिरी वही गल सुनी। इमाम फरमाते ने मेरी मां ने कदम फड़ ले, अर्ज की आका जा रहे हो, हुण जा रहे हो? फरमाया मैं तेनू क्या मैं जा रहा वहाँ। अज कर दिया ने मैं बोसे ले लवा, मैं थोड़े कदमां दे बोसे ले लवा, मैं थोड़े नलैन दे बोसे ले लवा। इमाम तलाशा दे रहे ने भी शहरबानो बस कर, लेट हो रही है, मैनू ऊँग आई है, मैं नाने मुस्तफा की जियारत हो गई है। हुसैन जल्दी आ जा, जन्नत के दरवाजे खुल गए ने, फिर इस्तकबाल दियां तैयारियां हो रही हैं। हजरत शहरबानो कदम चुम रही ने। फरमाया छोड़ दे मेरे कदम, छोड़ दिया नहीं। अर्ज कर दिया ने आका उस दुल्हन की जिंदगी है जिदा सुहाग चला जाए, आका फिर जिदा सुहाग जाए ओदे मापे रोंदे होंदे ने, आके दिलासा देंदे ने। मावां गल नाल लांदियां ने, बाप नाल छाती दे ला लैंदा है, जिदे मापे मर जान भरा रोंदे होंदे ने। आका मेरा कोई नहीं, मैं तेरे कदम छड़ के किधर जावां? लोकां दियां जद उजड़न दियां, लोकां दियां
जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां ना सोरे रह ना पेके। बीबी पाक रो रही हैं, आप दिलासे दे रहे हैं, अजी आप संभलिया नहीं, पैर छोड़े नहीं। की बयान करिए यार असी सैयदा, मैं तो बहुत घट बयान करना। शाह जी ने किया तो मैं कह जी कुछ करना। एक बीबी जिन्हें खेमे तीसरे दा पर्दा चुकिया, मेरे इमाम दी निगाह पई, मेरे इमाम खड़े हो गए। बीबी रो रही है, कंब रही है, कंब रही है। मेरे इमाम ने बाजू खोले, ओ बीबी आके गल लग गई, ये कौन आई है? हुसैन दी भैन आ गई है। बीबी पाक आ गई, जिस्म कमदा पिया। ज़ैनब फरमाया वीरा तेरी आउणी दस दिए पई, तू दोबारा नहीं आना, तेरी आउणी दस दिए पई। तेरे मत्थे चो लाटे मैनू पता लग गया तू नहीं आना। भाईओ जिस भैन नू पता होवे मेरे भरा नहीं आना, वो किवें मिलदी होवेगी? वो मैयत पई होवे, तियां ते भैणां मैयत छड़ के नहीं जांदियां, आंदियां ने एक बारी मंजी थले रखो, ये भरा नू वेख लईए। तियां उत्ते डिग पैंदियां ने, इन्हां पता इन्हें दोबारा नहीं आना। शाला विछड़ना वीर किसे दे। बीबी पाक गल्लां ला रही ने, कदी मत्था चुमदियां ने, कदी गल्लां लांदियां ने। शाला विछड़ना वीर किसे दे, ते ना होण नमाणियां भैणा जिस भैन दा वीर ना कोई, उसकी दुनिया तो लेना। ओए बाप मरे सिर नंगा हुंदा, ते मां मरे घर वेला टुर जांदे। जदों वीर मुहम्मद टुर जांदे, जदों वीर मुहम्मद टुर जांदे, जदों वीर मुहम्मद टुर जांदे, जदों वीर मुहम्मद। ओए ओ भैणां उच्ची नहीं बोलदियां, जिन्हां दे वीर ना होण टुर जांदे। टुर जांदे जदों वीर मुहम्मद उजड़ जांदा है मेला। मेरे इमाम अली मकाम अपनी भैन नूं दिलासा दे रहे ने, ते वेख्या कि एक गुट्ठे बह के एक छोटी जी थी हुसैन दी रोंदी है पई। फरमाया नहीं मेरी धीए आ जा, धी नहीं उठी। फरमाया मिल लो मैं जा रहा वा। ओए ननिया ननिया बावा एक छोटी जी सैयदादी दिया बाप दे गले च लग गई, नाजक जिहा चेहरा मलदिया ने। बाबा ये आंदियां ने मिल यतीम हो चलीए। बाबा यतीम किन्ना नू आंदे ने? बाबा यतीम कौन हुंदे ने? ओ तियां वालिओ मेरे हुसैन ने धी नूं नाल ला लिया।
बेटी केड़ा सवाल कीता ई बाबा मैनू दसो फरमाया ने जिदे बाप टुर जान ओ बच्चे यतीम हुंदे ने सैयदादी ने जड़ियां उदों चीखियां मारियां अब्बा मैनू यतीम करके ना जाई बाबा मैनू छोड़ के ना जाई बाबा मेरे वीर चले गए मेरे चाचे चले गए बाबा ना जा मैनू छोड़ के मैं ते तेरे सीने ते लेटण वाली मैं ते तेरे नाल खेडण वाली बाबा ना छोड़ के जा ओए रब दा अर्श हिल गया पूरा दिया चीखां निकल गईयां नबी तड़प गए अली तड़प गए जदों सैयदादी अपने बाप नाल प्यार पई करती सी कौन बयान कर सकता है की बयान करती है बाहर निकलिए ना घरों निकल लगे बच्चा जिद करता तो रुक जाइए कि बच्चे नू चुप कराओ रोएगा उन्होंने हारे लाईदा किसी को कही दे फड़ लो मेरे इमाम अली मकाम जो फरमाया ना मेरी बेटी नू फड़ लो दो रवायत ने बीबी पाक ने पढ़िया एक हजरत फिजा ने पढ़िया सैयदादी तड़पदी है आए मेरे बाबा ना जा आए मेरा बाबा ना जाए मेरा बाबा हुसैन छोड़ के ना जाए मैं बाबा मेरे बाबा ना जा हुसैन ना जाओ मैं ਤੁਹਾਡੇ बगैर नहीं रह सकती मुसलमानों इस कफियत के अंदर मेरे हुसैन पाक जदों घोड़े ते सवार हुए कई रवायत छोड़ दी दिया ने दिल नहीं करता बयान करन ते घोड़े नू एड़ी लाइए टोरिया नहीं दूजी एड़ी मारिए टुरिया नहीं फरमाया क्यों टुरना है रवायत छोड़ के मैं एक होर बयान कर देना मेरा दिल नहीं करता मैं बयान करा बस इन्ना कह देना छोटे छोटे हाथ सैयदादी दे खेमिया तो बाहर ने हाथ जोड़ के आंदी है घोड़िया मेरे बाप नू ना लैके घोड़िया मेरे भी बाप नू ना लैके जाई हुसैन फिर उठे ने फिर नीचे आए ने की फिर तड़पीए मुसलमानों हुसैन पाक की जात नू या खुदा जाने या मुस्तफा की जात जाने ये बयान करना सुनने ही सौखा है मुसलमानों बीबिया ने बावां च बावां पा लिया जो हुसैन मैदान वाला है बड़िया वास्ते जहन्नम किया टाइम इजाजत नहीं देना किवें शहादत बयान करा बड़िया वास्ते जहन्नम किया तूड़ा घूम गई पता नहीं लगता कोई घोड़ा बाहर आता है फिर धूड़ च गुम हो जाता है बीबियां खेमे की ओर अंदर वेख रही ने अचानक एक घोड़ा जेड़ा धूड़ चो बाहर आया है ओदे ते सवार कोई नहीं बीबी खेमे च डिग पई की होया फरमाया नहीं मेरा वीर डिग पिया है मेरा हुसैन डिग पिया है मेरा हुसैन नजर नहीं आता पिया वो धूड़ा मठिया होइया सिमर खंजर मारदा पिया दरवाजा खैमा पे हम शीर खड़ी होगी शबीर के गले पे जब शमशीर चली होगी भैन खेमे च डिगी दलासा दिता हाथ चुक के दुआ कर दी है या अल्लाह मेरे वीर दी हुसैन की कुर्बानी भी कबूल फरमा किहड़ियां रवायतां बयान करिए ये तो क़यामत तक बयान हुंदियां रहना है उन्होंने लोड़ कोई नहीं साडी असी तो इस वास्ते बयान करने सुनने कि उन्होंने गुलामां विच ना आ जाए
ना आ जाए। कोशिश की है मैं मुख्तसर करके कुछ बयान करा। अल्लाह पाक सदी हाज़री कबूल फरमाए। मैं हुण उठ के जाना है, वो टाइम अगे ज़्यादा हो गया, मेरा दिल करदा सी 10 मिनट पहला जावां ते तुहाडी मेहरबानी मैनूं उठ के मिलिया जे ना, बैठे बैठे रस्ता बना दिओ। बाकी की प्रोग्राम है कारी साहब बयान करना। रस्ता बना दो, शाह साहब के हुक्म की तामील करो। किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आप तशरीफ़ ले आ रहे हैं, अगे आप खिताब फरमाएंगे। भाई हुक्म मनिया करो, शाह साहब ने, शाह साहब को रस्ता दो। कल इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम उल हराम है, सारे दोस्तों को मेरे अल्लू दावत है। मेरा पिंड बाहुमान है क्रीसेंट मिल दे कोल, उत्थे दिन नूं किबला शाह साहब की इजाज़त और इन्हां दे ज़ेरे साया महफिल पा के जिक्र शुहदाए करबला ते तुसी सारे लोग सब नूं मैं एक मेज़बान दे तौर ते दावत दे रहा। जिक्र ये पाकां दा, पर दिल करता कि साढ़े घर भी हो, जिवें बंदे का दिल करता भी मेरे घर महफिल हो। तो तमाम माँ बाप कल मेरी तरफ दावत है तुहानूं 1 बजे बाहुमान पिंड के अंदर सालाना महफिल पाक होएगी। तमाम माँ बाप कोशिश करो कि उसके अंदर शिरकत करो और मिल के नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक आल दा जिक्र खैर करिए। अल्लाह ताला सब दा हामी नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आपने बड़ी महब्बत व अकीदत व एहतराम नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक दा जिक्र समात फरमाया। अल्लाह करीम आप दिए अकीदत व महब्बत कबूल फरमाए। मेरे ख्याल, मेरे तज्जिए और शऊर दे मुताबिक अहले सुन्नत नूं मीलाद दी महाफिल तो भी ज़्यादा महाफिल शहादत दे मौजू ते रखनियां चाहिए। मीलाद शरीफ दी महाफिल चूँकि पहले ही बहुत होंदियां ने, मगर इस मौजू ते हुजूर दी उम्मत नूं तबलीग दी और शऊर दी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उस तो अगले साल सारे लोग ये गल मन जान कि इस मौजू ते अहले सुन्नत नूं बेदारी दी और ज़्यादा महाफिल दी ज़रूरत है। क्यों है, इसका फैसला वक्त कर देगा। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी हाज़री दी। आपने आना और सुनना आपने बहुत कमाल किया। कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर महफिल पाक होएगी और उसके अंदर भी मेहमान कारी साहब भी तशरीफ़ लियाउणगे जिहड़े कुरान करीम की तिलावत करनगे, नात खानी और बयानात भी ज़्यादा होंगे। 2 बरकत वास्ते जुमले समात कीजिए। बाद में भाई ऑफ द रिकॉर्ड ही है,
آف دا ریکارڈ کرو، میری تقریر آف دا ریکارڈ کریا کرو، مہربانی۔